All India Radio Imphal medium wave meter zathum somli point khat kilohertz zagiat from Gatlani le FM megahertz zale thum point ngapan hongki pongkha Paite program hi tuni in Thuthak lakkhawm simna le ngaihkhiakna Latualleng na hontel khomteu ngai na inei dingu latel masai ngai dingu Banghang lungzuan chila biak sang tungdim sak dia hontel tute khen thang ton sing sang hauzel ding pu hangzo John lalguite khub min thang mung hang hal lamlun zamgo male lalven ton sing ten lamka om pumanep member gin swan haulai le sasang tang puaten angai dingwa hontel hi ingai dingu
All India Radio Imphal Thuthak lakkhawm asimtu Chingthiankim Nunthuk Manipur Ukhrul District Hongtungding Sepnonia Pan Lupna Zakhattazo COVID Care Center Thak Zathitading COVID-19 to kisai tengteng Hey Center Sai Hitadinga District Hospital Table Mivantang Zathedia Koi Hiding Chi in Ukhrul Te Chief Medical Officer Dr. A.S. Kapang Ringingen Manipura Zanin Gamdanga Hongki Pangen Mi Somguk Lelite COVID-19 positive Hia Thei So Ahi To Kitonin Tulelin active case Zagiat Somli Lekhat Pazohi Zanin India Malswa State Tom Tia International Yoga Day Aguk Veina Zatin Raj Bhavan Imphal Leng Manipur Governor Nachma Heptula Makai in Hei Nipini Zango Chief Minister and Biren Singh in Lungsimle Taksadam Thei Nading in Yoga Poimoma Machi Mizoram Muntuam Tuama Leng Yoga Day Zatinom Raj Bhavana Governor P.S. Sridharan Pillai Makai in Yoga La Na Leng Hi Meghalaya Leng International Yoga Day Tukum Thupi Yoga for Health Yoga at Home Chilpan Sanin Anazango Asama Zanita Tanin COVID-19 positive case Zale Som Kolegiat Mo Be Ahito Kitonin State Sunga Nat Nahivemi Sanga Zanga Somgyat Leguk Patachi in Health Minister Himanta Biswa Sharma in Twitter at Taklang Active case Tulelin Sang Nile Zale Som Sagi Paa Mi Kwa in Sina Tuak Ta in Adam Kyami Sang Thum Zali Le Li Pao Tripura Leng Zanin COVID-19 positive Thak Mi Somthum Le Nga Val Theibe Inom Akigomin Tripura Heinat Nahive Sang Le Zani Le Somni Le Nga Pata Tulalin active case Zanga Le Somni Le Nga Le Adam Swami Zaguk Somgyat Atyam Te Hi Bana Sikima COVID-19 positive case Zantanin Somsagi Le Gyat Paa Hei Tinglaka active case Somga Le Thumle Nat Nah Hia Pandam Siang in Lungzuan Mi Somni Le Nga Pata Mizoram Solkalin State Capital Aizawl District Headquarters Som Tebana Containment Area Tia Total Lockdown Tuni Tanding Kichipen Tu Khani Somthum Tanding in Susau Zana Case Thakhat Simtelin State Sunga COVID-19 Vemi Zale Somli Lekhat Paa Whiting Laka Zale Somli Te Mundanga Pan Hongki Te Hi Uchi in Official Thuswakin Gen Mizoram Tulalin active case Zale Somthum Leni Le Adam Siang Mi Kwa Chiamte Nomo Meghalaya Solkalin State Sungwa Night Curfew Zanda Kwa Apan Zinglam Da Ngatan Akoi Penu Tukha Nisom Thum Tan Zui Ding in Susawa Shillong Barabazara Dor Zali Le Somle Thum Table Tunia Pan Hong Hinonta Hei Dor Ten Zui Dia Kipya Dante Hoitaka Zui Ding in Thei Sakhiwa Zinglam Dagya Tapan Nitak Dak Ruktan Ani Helin Hong Thei Dingo Union Minister of Development of Northeastern Region Donor Dr. Jitendra Singh in Malswa Biala District Tuam Tia COVID Din Munle Healthcare Facility Te ngaihkhiakna ne COVID Pandemic Donading in Ministry of Donor in Malswa Biala Pan State Gyat Tia Ding Bikin Sumkror Zale Somkwa Sanction Ball Din Tupuk Nala Uchi in Dr. Singh in Online Tungtona Health Secretary Te Deputy Commissioner Stele Malswa Apan District Somlali Health Officials Te To Meeting Ane Nawa Puang Pradhan Mantri Garib Kalyan Package Noya COVID-19 Dodal Na Apanla Health Workers Tia Diakibol Insurance Scheme Pen Khathum Sung September Khatan Ding in Suksau Bain Gamsunga Public Health Workers Milak Somni Lani Valten Hei Scheme Tungtona Insurance Lak Somga Val Mozoding Ministry of Health and Family Welfare Tena Sepnanoya National Disaster Response Fund Tungtona Hei Scheme Bol Hia Central State Solkal Damdoi Ina Nasem Doctor, Nurse, Paramedic, Sanitation Workers Le Adang Bangza Hiam Te Tua Insurance Scheme in Huam Khahi
tunya dinga sak lakkhawm isim theu heiting a hi latiala bana engai dingu Melmuh chilpan chila muanlal tung lutsak heila deya hontel tu Kashmir Srinagar district Pulwama a om PK khwal songpotin sangni leni St Paul Institute a classmate teng lamka zanga le zodona radio ngai tu te teng teng ngai dia a hontel a hi ingai dingu Melmuh chilpan lung lai tham den tin lai gu ka điều tim lo ngai na tiang na ít na sim tu kalel no Melmuh chilpan lung lai tham den tin lai gu ka điều tim lo ngai tiang na ina chân thu cần liền nuông gió dung đi liền nuông khi về lại xa pan luôn tập tăng lại ăn bằng cay Chibang katel sa nang lâu kia chuan niềm dấu đi ông kỳ xin lê ngã giang qua gió bằng kỳ tiếng ông lên yên là lungzuan hô nhẹ bình thì không tùy đi om lâu in lungzuan kia ăn loan khi cần ngủ rồi xuân đi không tùy ngủ sơ khang tam kia thì không tùy đi om lâu in lungzuan kia ăn loan khi cần ngủ rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ Giang qua gió bằng kỳ tiếng ông lên yên là lungzuan hô nhẹ bình mang in nào băng hồng kiếm thêm thêm y hay na phêu hoạt tan băng đam mê ni khan ni tia người bằng chỉ có mà xin lấy chung mà lâu bằng thứ không hay đi Latiala bana ingai dingu Chibang katel Zoulei chila dam hoi chingsak
dia hon tel tu te Imphal mun tom to ma pan ngai khol kamwan sang siam Emmanuel Naomi ngai sian mangboy Elina Jessica moithian hoi manun sang le kimbyak dikten hon telu a hi ingai dingu Adin thấy phung xuân han lung cha mung Chibang katel có ngay Zoulei ô Lim lei tung ngõ duang quay lia pal ngay ô nang bang et lom pal dang Thuthak min thấy Banghang lâu đến mồ Quân thấy na hấp ta tình ít hoa dòng min Mông lâu tia khăn qua tình ghê nan mồ Thăm đông in ít na tắc tô trên dê lung nghe Cầm adin thấy phung xuân han lung cha mung Chibang katel có ngay Zoulei ô All India Radio Imphal Chingthiankim Thuthak lakkhawm simna le ngulzachin le alom tia pan pupa la ngai nai nei dingu tun ni taklam dakli le minute somli agin to kitonin ihunu abeita munchi a paite program ngai teng teng omnom le mangpha